Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka court admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Ka Gciit Society haga khandai tek ujemang arajar posan klapen kuburam ikisan pungut ki Samla ki bla pendap ki jingsha hikai hak electronic appliance repairing but hak electrical appliance repairing but ki jikai lapen long ha Gciit's training center mau Kerwat Southwest Khasi Hills district kisan pungut ki Samla ki bla shapen kuburam ki long arpusan ngot nak electronic appliance repairing but arpusan ngot hak electrical appliance repairing. Kidi Samla kila yo pediang ru iki sernot kum kajing penskem bakla pendap hok ye kajing syahi kai Pyntbit ke bakatan sengi hakani gesngi tadan lang general manager jongka DIC ba Mwar ublalong kumukong san consultant jongka Ram UV Agarwal ublalong kumusumbut kongsan uba jiling do uba VW nongsin ubalong utra jongka Gciit's institute bak ginau tre jongka ni training center Shna ya ki komputer ya ki bantu kimita nta giveaway berkunjung Lisa in nangkong permisan ni ka training jali pernah najmi nama ini kentai meeting ban takta ini Tiar nama ya bensam Lisa encourage ni ba penting nama ba ini nak nak share dia bila ya ini bila kami kalau fan tinggal kalau yang ini bagaimana Tiar beradu lagi bertanya mengenai perkembangan yang ini. So basically the scheme grant, as the name suggests, is an initiative by Government of India and is being sponsored by So the agenda of the scheme is to basically provide assistance support to the MSME sector in the area. This is a scheme not just limited to Meghalaya but the entire 28 states here. So there are many initiatives which we have planned for the state of Meghalaya specifically, but the one that we are covering here pertains to capacity building. We have planned 5 master classes, 5 executive courses, 2 of which we are here for today, electrical and electronics. So our hope is that people will be able to start their own businesses once they complete their workshop here, the executive program here. They will be able to start their own businesses, maybe go out venturing their businesses in electrical, electronics, say solar, say LED, and hopefully find this workshop helpful in that regard. So that's apart from this initiative of capacity building, we are also enabling market access to the young entrepreneurs, advanced courses for the seasoned entrepreneurs, so that they could learn, they could start their own business and get a connect with the market where they can get expand their businesses. Habili bagi orang ansu mau aset ber, ini orang dari scheme jom kesentuh scheme dalam program dia, lingkungan bagi besar lingkungan mereka boleh. Jadi semua juga ni kalau berkencil begini di MSME, mungkin kau kenal juga program mereka dari sini. Habis ini, kalau kami jual kita mungkin training, kini mentah bagi orang mentah di bawah ini ki training simpan agresi. Kalau sebagai grade mungkin master class mau ini kan belum sampai jadi subjects di grade buat business ini. Mau ya soft skill kau grade itu. Jadi pada besok ini kelas bilangan. Pindah bilangan kecil susu ya business itu. Jadi nanti nak mengira tu bela esok Jadi nanti pada esok sobat pada misalnya dia di masa kelas, sobat pada orang Singapura di program ini, kalau pindah ham ya di sini juga hard juga. Pindah sobat sih, sobat kelas kecil kenyok kecil mentor. Kalau perspektif juga kan kelar. Kalau kita berkat juga kelar, kita juga berkat juga kan hamnya.
opportunity bagi layak pendap yang mereka training mantap lagi semua mempunyai certificates. Jadi, mikom bisa suri mana opportunity di bawah cara itu mengapa di bawah cara yang punya mana di sedang lalu asal kakui lima di sini operasi yang kita nak masuk kopor dia masuk di atrishtom lalu kami lakukan pun berpoy kakak kerja begini business suri lalu kami lakukan di om kakak itu ini baginya pengusaha ini bagian jingtu bagian ini kakak bagi etrik. Jika keterangan dari asas ini dan kuasa orang dari apa menambah apa dari menambah dari Pakistan kami jom tentang dari kampusnya dari soal menambah dan ayo experience kemudian Afghanistan saya start kampusnya. Jadi pada level negara tunggu nanti yang komendasi sudah sebagai dari PMGP kata si bahwa nyerap antara ilham adalah mesin kabu ya kita kasih ini dan iba asim tank lila apa yang kita mandiri kita di sini emo apa habis kalau di persen makin dia sama kita di sini kalau mandiri kita bukan di sini dulu di mana ini persen ini di mana global toy dan sacrifice evapor sendiri mana Pembinari solusinya, pembinanya kedua di beliau, maka ketua itu kehablom podium, kehablom dalam kor, maka ketua dari kata dan tetapi lah dalam podium dalam kor di beliau diploy menyerati. Di kau dari kata jika apa bila kamu bisa skills bilang Pinang menteri mutar ni, kalau kamu akan berhimpun atau pinangan, pendidik berkiri. Kata kali bapak, jadi berkira PMGP.